Reka nongere mbasuhuze mbifurize kugira umugoroba mwiza nshuti bakunzi mukomeje kudukurikira mukomeje kuba natwe muri gahunda z'amakuru ndetse n'ibiganiro bitandukanye dukomeje kugenda tubagezaho. Uyu munsi ni kuwa 20 ukwezi kwa kabiri 2026, ikaze mu makuru yacu yo kuri mugoroba. Ni inkuru yihutirwa cyane kuri General James Kabarebe, uyu nguyu ni umujyanama wa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda muri Perezidansi ya Repubulika. Mbere gato yuko twinjira kuri iyo nkuru, reka mbanze bagire ko mu gihugu cy'Ubufaransa haravugwa inkuru y'umusirikare yapfuye nyuma yo kuraswa umutwe arimo gukina na bagenzi be. Umusirikare w'umufaransa yapfuye nyuma yo kuraswa mutwe ari mu mukino na bagenzi be bari mu birori nk'uko ibinyamakuru byabo bibivuga. Brigadier Alexandre Rankebine yakomeretse bikomeye cyane kuwa gatandatu ubwo yari mu birori asangira inzoga na bagenzi be bari ku bitaro bya gisirikare bya Percy i Paris mu Faransa. Abashinjacyaha mu Faransa bavuga ko imbunda ya pistolet yarashwe mu cyo basobanura nk'umukino hagati y'abasirikare maze isasu rikaburanya Alexandre mu mutwe. Loïc Mizon ukuriye igisirikare i Paris yatangaje ku rubuga rwa X ko yamenye n'akababaro kenshi urupfu rw'uyu musirikare w'imyaka 20 kuri wa gatanu bivuye ku bikomere. Kuko kandi yakomeje kuyabivuga, Brigadier Alexandre Rankebine yakoreraga muri 35e Regiment d'artillerie parachutiste, akaba kandi yari yoherejwe muri Operation Sentinelle, igikorwa kirekire cyo gucunga umutekano. Abashinjacyaha bavuga ko kwa gatandatu ushize nimugoroba abasirikare bane bacumbikiwe ku bitaro bya Percy batangiye kandi gukina umukino uzwi mu basirikare ugizwe no kugerageza kwambura intwaro mugenzi wawe no kwiyumvanamo amasasu. Hanyuma kandi ubusanzwe iyo bawukina imbunda na masasu abarimo, ariko kuri aba siko byagenze cyangwa se siko byari bimeze nk'uko ibinyamakuru byabo bivuga. Mu mukino isasu ryarasohotse ryahuranya Alexandre mu mutwe. Bagenzi be batatu bari kumwe kwa kabiri kandi bagejejwe imbere y'urukiko bigendanye n'ibyabaye. Umwe muri abo yarezwe urugomo rwifashishije intwaro rwavuyemo igikomere gihoraho ndetse no kurenga ku mabwiriza bakanywa inzoga nk'uko amakuru abivuga. Abandi babiri bivugwa ko barezwe kubabaza bidakoranywe ubushake bikaviramo umuntu igikomere gikomeye. Kugeza ubwo Alexandre yari akiri mu bitaro atarapfa, bagenzi be barezwe kandi guhindura ahabereye icyaha bagamije kandi guhisha ibimenyetso ku bucamanza. Nyuma y'urupfu rwa Alexandre rero byitezwe ko ibi birego biza guhinduka kugeza amagingo ngaya. Mweba ku buryo bw'icamake mubwire ko mw'ibaruwa Iran yandikiye umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye yaburiye ko izasubiza igitero cya gisirikare icyo ari cyo cyose ishobora kandi guhura nacyo. Yemeza ko ibirindiro byose biri muri ako gace, ibikoresho n'umutungo byabyo nibiramuka kandi byemeye ko baterwa bizahura n'ingaruka zikomeye no kuraswa mu gihe kandi habayeho imirwano. Muri ubwo butumwa Tehran yavuze ko idashaka kandi ubushyamirane cyangwa se intambara kandi ko itazayitangiza, ariko yashimangiye ko ifite uburenganzira bwo kwirwanaho mu gihe kandi itewe. Kwa kane Perezida wa Amerika yahaye Iran iminsi ntarengwa 15 kuba igize ku masezerano afite ishingiro mu biganiro biri kuba hagati y'impande zombi, bitaba ibyo igahura n'ibintu bibe. Mu gihe kandi Repubulika ya Islam yongeye kandi kwirengera uburenganzira bwayo bwo gukungahaza uranium. Iran yafashe amagambo ya Perezida wa Amerika Donald Trump ngakubiyemo icyo yita ibyago nyabyo byo kugaba ibitero bya gisirikare. Bivuga ku ngaruka kandi zishobora guterwa n'ihungabanywa ry'umutekano n'ituze by'igihugu gifite ubwigenge, kandi yerekana ingaruka byagira ku karere kose. Mu gihe ingabo za Amerika zikomeje kandi kwiyongera muri ako karere, Minisitiri w'intebe wa Israel Benjamin Netanyahu yaburiye ko igihugu cye inshuti ya Amerika kizahangana na Tehran mu buryo buhambaye niramuka kandi igabye ibitero. Leta zunze ubumwe za Amerika na Iran byasubukuye ibiganiro byazo bitaziguye byayobowe na Oman tariki ya 6 Gashyantare. Hanyuma ikinyamakuru cyo muri Amerika The Wall Street Journal cyatangaje ko Trump arimo gutekereza ku buryo bwo gukora igitero cya gisirikare gito kuri Iran kugira ngo ayishyireho igitutu cyo kwemera amasezerano yo yerekeye amasezerano ya nucleaire. Ikinyamakuru cyatangaje ko igitero kandi gishobora kwibasira ahantu hake ha gisirikare cyangwa se leta, hakaba kandi hakwiyongera ibitero nyuma mu gihe Tehran yanga kubyemera. Bishobora kandi gutuma habaho rero ibikorwa byagutse birimo ibikoresho bya leta ya Islam, kandi bishobora kandi no kuba bigamije guhirika ubutegetsi bwa Iran.
mu yandi makuru rero akomeza kugenda avugwa mbere gato ko tujya kuri General James Kabarebe, reka mbabwire ko FARDC AFC 23 kandi intambara y'amasasu n'amatangazo bashinjanya ati guhonyora agahenge. Mu matangazo yasohowe uyu munsi ingabo za FARDC n'umutwe wa AFC 23 birashinjanya guhonyora agahenge ndetse no gukora ibitero bituma ibintu birushaho kandi kumera nabi mu burasirazuba bwa DRC. Umutwe wa AFC 23 kandi watangaje ko ingabo za leta ya Kinshasa zifatanyije n'ingabo z'u Burundi mu guhonyora agahenge inshuro nyinshi idaca intege gusa inzira politike, ahubwo biratesha agaciro inzego z'ubuhuza zishyirwaho n'ibintu by'akarere kandi cyangwa amahanga ya kure. AFC 23 ivuga ko ibitero by'indege za drone za FARDC mu karere ka Minembwe, Mikenke n'ahandi mu misozi ya Fizi byateje guhunga kw'abantu ndetse no gutatana kw'imiryango, kandi inenga amahanga guceceka imbere y'ibirimo kubera muri ako karere. Igisirikare cya DRC nacyo kandi mu itangazo cyasohoye kivuga ko inyeshyamba za M23 kivuga ko zifatanya n'ingabo z'u Rwanda, ariko kwa gatatu ku munsi wari kubahirizwa n'agahenge kasabwe na leta Angola zateye ibirindiro bya FARDC muri Kivu y'Epfo na Kivu ya Ruguru mu guhonyora agahenge kasabwe na Angola. Igisirikare cya Kongo kivuga uturere dutandukanye turimo kandi ibirindiro byabo muri teritwari ya Walikale, Kivu ya Ruguru, Rucuru, Kivu ya Ruguru no mu duce twa Bikenke na Kalonge muri misozi ya Fizi, Kivu y'Epfo ko twatewe n'ihoro rya mabako ya gatatu ndetse na twirwana wa FARDC ivuga ko iyo igishaka kubahiriza agahenge kasabwe na Angola nk'umuhuza. Mihate Washington, Doha, Rwanda na Rome ndetse no kugeza impande zombi ku guhagarika imirwano ndetse no kugera ku mahoro, kugeza ubu nta musaruro byari byatanga. Kaze rero kuri General James Kabarebe. Retired James Kabarebe ahamya ko FDLR ari igikangisho cy'amahanga afitiye u Rwanda ishyari. Yari umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Abanyamahanga icyo gihe. James Kabarebe hari ku itariki ya 5 kwezi kwa 3 2025 ahamya ko umutwe w'ubuterabwoba wa FDLR ari igikangisho amahanga rero akomeje kubungabunga kugira ngo rero kigabanye umuvuduko u Rwanda rufite mu iterambere. Mu nama icyo gihe nyunganabitekerezo n'abagize inteko ishinga amategeko yabaye ku wa 5 Werurwe 2025, General Retired James Kabarebe yatangaje ko uwavuga ko FDLR ihishirwa n'umuryango mpuzamahanga yaba afite ishingiro, kuko uyu mutwe utamaze imyaka 31 mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo kubera imbaraga zawo gusa. Yagize ati amahanga n'imiryango mpuzamahanga bihishira bibika FDLR ntabwo ari ikintu kidafite ishingiro, ko FDLR imaze imyaka 31 mu burasirazuba bwa Kongo ntabwo ari impanuka, ntabwo ari ukuvuga ngo ni ububasha bwayo gusa, nuko ihishwa igahishirwa ikabikwa. General Retired James Kabarebe yasobanuye ko impamvu ya mbere amahanga kandi ahishira FDLR muri Repubulika Demokarasi ya Kongo ari uko ateye ipfunwe no kuba jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 yarabaye mu Rwanda ntihigere kandi ayihagarika. Hanyuma icya mbere ni ipfunwe jenoside kandi yakorewe abatutsi ikorwa abazungu bose bari bahari ntacyo bakoze, kuba rero ntacyo bakoze ati rero bibatera ipfunwe. Yasobanuye ko igikomere gituma amahanga rero ahishira FDLR ari uko atifuza ko muri Afurika haba igihugu nk'u Rwanda kigira umuvuduko udasanzwe mu iterambere, bityo ko uyu mutwe ugizwe n'abamuzwe n'ingengabitekerezo ya jenoside ufatwa nk'igikangisho cya uhagarika. Ati ikindi rero ariko kiremereye cyane ni igihugu cy'u Rwanda kiri ku muvuduko udasanzwe ati w'iterambere, ati bidafite ikintu kibahagarika, ntabwo ari urugero rwiza muri Afurika. Ati bagomba kandi kugira igikangisho, ati nicyo cyonyine cyawuhagarika, ati kuko bazi neza ko igishobora kandi u Rwanda ari ikintu kimwe, ati n'amacakubiri, ati ingengabitekerezo ya jenoside nta kindi cyashobora u Rwanda. Yasobanuye ko gushaka kubungabunga FDLR aribyo kandi bituma ibihugu bikomeye cyane bifatira imyanzuro umuryango w'abibumbye bitamo kandi kwamagana u Rwanda, bikamagana umutwe wa M23, ariko byagera kuri FDLR bigaruma bigahuha. Ati muzabirebe mu nyandiko zabo iyo bari hari inyandiko zituruka mu myanzuro ya Loni, ati muri ibihugu kandi byose bikomeye, ati baravuga bati twamaganye u Rwanda, twamaganye M23, twamaganye ivogerwa ry'igihugu cya Kongo, ariko na FDLR bareke kuyifasha, ati bagashyiramo ako ariko, ati kubera isoni gusa. FDLR umutwe ugizwe n'abahoze muri ngabo zatsinzwe XFAR, interahamwe ndetse n'impunzi z'abanyarwanda zacengejwemo ingengabitekerezo ya jenoside, imaze imyaka myinshi ikorana n'ingabo za Repubulika Demokarasi ya Kongo n'imitwe itwaje intwaro ikorera mu burasirazuba bw'iki gihugu cya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Tukiri kuri General James Kabarebe, amakuru yandi avuga ko akiri umunyamabanga wa leta muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane ushinzwe ubufatanye n'akarere, General James Kabarebe yatangaje ko hari ibihugu by'i Burayi byabanje kwitambika umugambi wo kunyuza abacanshuro ku mupaka w'u Rwanda banga guseba, ari nacyo rero cyatumye baruca bakarumira.
yabigarutseho mu nama nyunguranabitekerezo yateguwe n'inteko ishinga amategeko ku miterere y'ingengabitekerezo ya jenoside mu karere, igaruka ingaruka zayo n'ingamba zo kuyirwanya yabaye ku itariki ya 5/25. General Richard James Kabarebe yagaragaje ko intambara irwanirwa mu burasirazuba bwa RDC irimo imitwe myinshi cyane igizwe n'ingabo za FARDC, FDLR, SAMI, DRC, by'umwihariko hakaba kandi abacanshuro b'abanyaburayi bahawe ikiraka nyamara kandi bitemewe n'amategeko mpuzamahanga. Ati nta munsi n'umwe umuryango mpuzamahanga wigeze uvuga ku bibazo by'abacanshuro muri RDC kandi ari ibintu bitemewe n'umuryango mpuzamahanga, ahubwo no kugira ngo bave igoma bace mu Rwanda bataha nabyo bari babirwanyije. Abazungu bari babirwanyije. Ati hari za ambasade rwose ati hano zahagurutse ati rwose zivuga ibintu bikomeye cyane, ziravuga ziti muramenye ati bariya abantu batavanwa mu nkambi za MONUSCO ngo bace mu Rwanda bagenda. Icyo bangaga ni iki? Bangaga kumwara. Ati bangaga ikimwaro ndetse no kubagaragaza. General Richard James Kabarebe akaba yaragaragaje ko ibyo bihugu byirinda guseba. Ati barabapfukiranye. Ati ntibigeze rero bashaka ko bamenyekana n'umunsi n'umwe. Ikindi bangaga kubona ku mupaka w'u Rwanda abasirikare bacu n'abapolisi basaka uruhu rwera. Ati iyo abacanshuro baba abirabura ati baba barabemereye. Ati banabavuze ariko ati kuko barabazungu barabyangaga barabirwanyaga cyane. Ati bavuga kubavuga n'umunsi n'umwe no kugeza n'uyu munsi ntacyo barigera kandi bayivugaho. Abacanshuro barenga 180 banyujijwe ku mupaka uhuza u Rwanda na RDC mu mpera za Mutarama 25 nyuma y'uko bafatiwe ku rugamba n'umutwe wa 23. Abacanshuro umutwe wa LARF wo muri Romania bifatanyaga n'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Congo mu kurwanya umutwe witwaje intwaro wa 23 kuva muri 2022. Polisi ikorera mu karere ka Thames Valley yatangaje ko yataye muri yombi Andrew usanzwe ari murumuna umwami Charles wa gatatu wari wujuje imyaka 66 y'amavuko. Gusa mu ijoro ryo kuri uyu munsi nibwo polisi yatangaje ko Andrew yafunguwe by'agateganyo ndetse ko agiye gukomeza kandi gukorwaho iperereza ku mubano yarafitanye n'uyu mugabo witwa Jeffrey Epstein. Uyu mugabo rero wahoze ari igikomangoma yafotowe ubwo yasohokaga kuri sitasiyo ya polisi ahagana saa moya zo mu Bwongereza nyuma y'umwanya yari amazimo ari guhatwa ibibazo. Andrew wuje imyaka 66 y'amavuko uyu munsi ni umwana wa Elizabeth wa kabiri wabaye umwamikazi w'Ubwongereza, akaba kandi murumuna w'umwami Charles wa gatatu. Ubwo umwami w'Ubwongereza Charles wa gatatu yitabiraga kandi ibirori byo kwerekana imideli mu murwa mukuru w'iki gihugu Londres, yabajijwe icyo avuga ku itabwa muri yombi rya murumuna we ntiyagira icyo abivugaho. Umwami Charles wa gatatu kandi tigeze abwirwa mbere ko Andrew agiye gucabwa muri yombi. Yahise asora kandi itangazo avuga ko ahangayikishijwe no kuba uyu muvandimwe afunzwe, gusa ko amategeko rero akwiriye gukurikizwa ibyo ahurizaho n'umuhungu wa Prince William hamwe ndetse n'umugore we. Itangazo ryagiraga rite itegeko rikwiriye kandi gushyirwa mu bikorwa. Andrew Mountbatten Windsor wamaze gucibwa mu muryango w'ibwami kubera uruhare rwe mu byaha Epstein yarakurikiranyweho, yatangiye kandi gukorwaho igenzura ricukumbuye nyuma y'inyandiko zirenga 3 miliyoni zashyizwe hanze mu mpera za Mutarama 26 zijyanye n'ikirego cya Jeffrey Epstein. Inyandiko kandi ziheruka gushyirwa hanze zigaragaza ko muri 2010 Andrew Mountbatten Windsor yasangije Epstein inyandiko z'ibanga z'ubucuruzi bw'Ubwongereza. Epstein kandi yakurikiranyweho ibyaha byo gucuruza abana hagamijwe kubasambanya, gusa muri 2019 asangwa muri gereza yapfuye bivuga ko rero yiyahuye. Munyandi makuru akomeje kugenda avugwa mu buryo bwihuse, reka mbabwire ko Trump ashobora kwitirirwa ikibuga cy'indege cy'i Florida. Abagize inteko ishinga amategeko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika batoye itegeko rigamije kandi kwitirira Perezida Donald Trump ikibuga cy'indege cyo muri Leta. Hanyuma uyu mushinga ugamije kandi guhindura ikibuga cy'indege cya Palm Beach International Airport kikitirirwa Donald Trump washyigikiwe ambasaderi n'abasenateri 25 muri Leta ya Florida, mu gihe kandi abataravugwaho kutora ari 11 bo mu ishyaka ry'Abademokrate. Aya matora y'abasenateri yakurikiye ay'abadepite batoye umushinga ku bwiganze bwa 81%, mu gihe abatarawutoye ari 30. Biteganyijwe ko nyuma yo gutorwa n'abagize inteko ishinga amategeko uyu mushinga uzashyirwaho umukono na guverineri wa Leta ya Florida Ron DeSantis. Biteganyijwe ko ikibuga cy'indege kandi gishobora guhindura izina rikagafata
irya Trump muri Nyakanga 2026 igitekerezo cyo kwita iki kibuga cy'indege Donald John Trump International Airport cyatangijwe n'abadepite bo mu ishyaka ry'abarepublike bo muri leta ya Florida bavuze ko iri zina kandi riboneye kuko iki kibuga cy'indege kiri hafi y'urugo rwa Perezida Trump ruzwi nka Mar-a-Lago muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mbere gato ko tujya kuri ya nkuru yo mu biro by'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda, reka mbanze kuri iyi nkuru babwire ko Uburusiya cyangwa se ambasade y'Uburusiya mu gihugu cya Kenya yatangaje ko itigeze iha abanyakenya visa kugira ngo bajye kwifatanya n'Abarusiya mu ntambara yo muri Ukraine. Isobanura ko abatanze amakuru bari kuba bari mu bukangurambaga bushingiye ku kinyoma. Raporo ihuriweho y'urwego rwa Kenya rushinzwe igenzura DCI n'urw'ubutasi NIS igaragaza ko abanyakenya barenga 1000 bari kurwanira Uburusiya mu ntambara yo muri Ukraine. Iyi raporo yagejejwe ku nteko ishinga amategeko ku itariki ya 18 Gashyantare 2026 igaragaza ko bamwe mu bakozi bo mu rwego rw'abinjira n'abasohoka rushinzwe umurimo bafashije abanyakenya kunyura ku kibuga cy'indege nta nkomyi. Abakozi bo kuri za ambasade zirimo iy'Uburusiya, Nairobi n'iya Kenya i Moscow bagize uruhare mu guha visa abanyakenya ndetse no kubafasha kandi kuva mu gihugu mbere yo kwinjizwa mu gisirikare kugira ngo bategurirwe urugamba nk'uko raporo ikomeza ivuga ko abanyakenya kandi bajyanywe i Moscow basezeranyijwe akazi keza, guhemba amashiringi 350 agahimbaza amusiye kagera ku mashiringi 1,200,000 n'ubwenegihugu bw'Uburusiya, ariko ko bakigerayo bahise boherezwa mu bigo bya gisirikare bahabwa imyitozo y'igihe gito bahita boherezwa ku rugamba. Kuri 19 Gashyantare 2026 ambasade y'Uburusiya yatangaje ko amakuru yose avuga ko yagize uruhare mu gufasha abanyakenya kujya i Moscow bagakomereza ku rugamba ari ibinyoma bibi cyane kandi bigamije kuyobya abantu. Yagize ati nta gihe muri iki kibazo cya Ukraine ambasade iraha abanyakenya visa kugira ngo bajye mu Burusiya bafite intego yo kugira uruhare mu bikorwa bya gisirikare byihariye. Iyi ambasade yasobanuye ko ku banyakenya bari i Moscow byari amahitamo yabo kwinjira mu gisirikare cy'Uburusiya kubera ko amategeko y'iki gihugu rero yemerera umunyamahanga kujya mu gisirikare ku bushake. Iti bigomba kumvikana ko itegeko ry'Uburusiya kandi ritabuza abanyamahanga kwinjira ku bushake mu gisirikare cyabwo mu gihe kandi baba bari mu Burusiya mu buryo bwemewe n'amategeko, banahisemo kandi kugira uruhare mu kurwanya Ukraine igendera ku matwara y'abanazi ishyigikiwe na NATO. Hari abanyakenya kandi bageze ku rugamba bafatwa n'ingabo za Ukraine. Minisitiri w'Intebe akaba na Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Kenya Musalia Mudavadi uretse gutangaza ko abenegihugu 27 bafashwe ari bamaze gucyurwa. Minisitiri Mudavadi yagaragaje ko ikibazo cy'abanyakenya rero bajyanwa mu ntambara yo muri Ukraine ariko gitotsi cyabaye mu mateka y'umubano mwiza w'igihugu cyabo n'Uburusiya, ateguza ko hazaba kandi ibiganiro bigamije kugikemura binyuze mu mavugurura mu itangwa ry'akazi muri rusange. Reka rero nje ku nkuru ivugwa mu biro by'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda. Perezida Paul Kagame agira ko hari intumwa y'umuryango umwe bwa Buraya yakiriwe n'umukuru w'igihugu cy'u Rwanda. Reka mbabwire ko umukuru w'igihugu cy'u Rwanda nyakubahwa Perezida Paul Kagame yakiriye komiseri muri komisiyo y'umuryango umwe bwa Buraya ushinzwe uburinganire, kwitegura ndetse no guhangana n'ibibazo, Haja Rabib. Umukuru w'igihugu yabakiriye Haja Rabib ku 19 Gashyantare 2026 ari kumwe n'intumwa yihariye ya EU cyangwa se European Union mu karere k'ibiyaga bigari yitwa Johan Borgstman. Hanyuma rero itangazo ibiro by'umukuru w'igihugu Village Urugwiro byashyize hanze rirakomeza rigira riti bahuye baganira kandi kuko umutekano mu Burusiya ati murasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo uhagaze hibanwa ku mbaraga zo ku rwego rw'umugabane wa mpuzamahanga, bigamije kandi kwita ku byo abaturage bari mu byabo bakeneye. Hanyuma rero ibibazo by'umutekano murasirazuba bwa RDC bimaze imyaka myinshi cyane, cyakora byafashe indi ntera mu myaka 5 ishize ubwo umutwe wa mama ko ya gatatu handi waburaga imirwano. Umutwe uharanira uburenganzira bw'abanyekongo bavuga ikinyarwanda by'umwihariko abo mu bwoko bw'abatutsi bakunze kandi kugirirwa nabi bagatotezwa ndetse kandi bakicwa, ubutegetsi bwa RDC kandi bubigizemo uruhare. Hanyuma ayo bose ya gatatu yararwanye ihangana n'ihuriro ry'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ibohora ibice bitandukanye byo mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru n'iya Kivu y'Amajyepfo mu gukemura amakimbirane. Hashyizwe kandi umukono ku masezerano atandukanye, ariko ikibazo kikaba RDC itubahiriza na rimwe ivyo iba yariyemeje, ahubwo igakomeza kandi kwica abaturage bayo ntacyo yitayeho. Kuva muri 2000 kandi hamaze gushyirwa umukono ku masezerano atari munsi y'10 yongera ku ya Washington ndetse na Doha ayavugwa, ariko ikibazo kikaba kigihari. Ibyo byongera kandi ku myanzuro y'inama y'umuryango w'abibumbye
ishinzwe umutekano irenga 20 yemerejwe i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ahari icyicaro cya Loni. Ayo masezerano ndetse n'iyo myanzuro kandi bivuga ko gusenya imitwe yitwaje intwaro urimo na FDLR yahekuye Rwanda ndetse no gukemura ibibazo bishingiye ku mpamvu muzi zibitera. Icyakora iyo myanzuro n'amasezerano ntabwo byubahirizwa. Nk'ubu nta minsi myinshi cyane ishize ihuriro rya mama ya gatatu rya RDC rirenze ku gahenge gashya kasabwe na President Angola Lourenço Manuel Gonçalves mu gihe ari umuyobozi w'umuryango wa Afurika yunze ubumwe cyangwa se New African. Perezida Lourenço yifuje ko akagahenge kandi gatangira kubarizwa ku itariki ya 18 Gashyantare 2026 mu gihe kandi hakomeje imyiteguro y'ibiganiro by'amahoro bihuza abanyekongo. Tariki ya 13 Gashyantare Perezida Felix Tshisekedi wa RDC yemeye aka gahenge, ariko ihuriro rya mama ya gatatu ryagaragaje ko ibyo ari ibinyoma kuko iryo tangazo ryasohotse mu gihe kandi ingabo za leta zari zikomeje kugaba ibitero gusa nk'uko byagenze no mu bihe byabanje. Ingabo za RDC z'u Burundi n'imitwaza Lendo ku wa 18 Gashyantare byagabye igitero cya kajugujugu na drone mu bice by'imisozi miremire muri Kivu y'Amajyepfo. Mu ntangiriro za Gashyantare Johann Borgstam yibukije ubutegetsi bwa RDC ko bugomba kandi gusenya umutwe wa FDLR. Johann yatanze ubu butumwa ubwo we n'itsinda rya European Union yari yayoboye bari bamaze kandi kuganira Perezida wa Angola, ubwo kandi yari umuyobozi mukuru w'umuryango wa Afurika yunze ubumwe New African John Lourenço ku mutekano mu karere k'ibiyaga bigari ndetse bifatanye. Yasabye ko amasezerano y'amahoro kandi u Rwanda na RDC byasinyiye Washington muri Kamena no Kuboza 2025 ndetse n'amasezerano kandi y'ibanze yasinyiwe i Doha muri Qatar bahirizwa na buri ruhande. Intumwa ya European Union yibukije leta ya RDC ko igomba kandi gusenya umutwe wa FDLR nk'uko bisabwa n'amasezerano ya Washington kandi gashyigikira ibiganiro bidaheza byahuza abanyekongo kugira ngo bashakire hamwe amahoro arambye. Yagize ati European Union ikomeje kandi gushyigikira ibihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari ku muhati bishyira mu gushaka amahoro n'iterambere, ubufatanye mu bukungu bwagira uruhare rukomeye cyane mu kugera kuri iyo ntambwe. Nubwo bimeze bityo ariko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ntibikozwa uretse gukomeza kandi kwica abaturage bayo. Kinshasa yanakunze kandi kwinangira ku bijyanye no gusenya FDLR ahubwo ikayitiza umurindi. Nko kwa 15 Gashyantare umuvugizi wa guverinoma ya RDC Patrick Muyaya yakanye imikoranire y'igihugu cyabo FDLR igizwe n'abasize kandi bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'1994. Yavuze ko u Rwanda rudakwiye kandi guhora rwitwaza ikibazo cya FDLR ngo kuko igice kinini cyane cy'abayigize kuri ubu bari mu bice bigenza u Rwanda. Mama ya gatatu akunze kwitirira u Rwanda. Icyakora Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga Ambassadeur Olivier Nduhungirehe yaramutamaje agaragaza ko ibyo avuga ari ibinyoma kuko umutwe wa FDLR wamaze kandi guhuza imbaraga na FRDC nk'umwana na se bahuje ingengabitekerezo ya jenoside. Ati iki ni ikinyoma kandi ati kuko umutwe munini cyane wabasigaye muri FDLR bafite amateka ya jenoside. Umwana ubana kandi ukorana n'ingabo za Congo FRDC ati basanga ingengabitekerezo ya jenoside imwe. Kugeza muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo barurwa barwanyi ba FDLR bari hagati mu 2000 ndetse n'ibihumbi 10. Hanyuma ikindi kintu umuntu ashobora kuba yatekereza ko bashobora kuba baganiriyeho ni murabizi ko inteko ishinga amategeko y'umuryango w'ubumwe bw'Aburaya yigeze gusohora itangazo itegeka u Rwanda kurekura vuba na bwangu uwitwa Madame Ingabire Victoire Umuhoza w'umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi wafunzwe kubw'ibyaha akurikiranyweho, ndetse urubanza rwe rukaba rugomba gutangira hagati y'itariki ya 3 n'itariki ya 4 Werurwe 2026. Akaba rero icyo gihe inteko ishinga amategeko y'u Rwanda nabwo yaje guterana iza gusohora itangazo ivuga yuko ibyo ngibyo byari ukwinjira ubutabera bw'igihugu cy'u Rwanda ndetse n'imikorere y'inzego zitandukanye mu gihugu cy'u Rwanda kandi ubutabera bw'u Rwanda burigenga. Bati rero mubareke barindire ubutabera buzakora akazi ikabwo muri rusange. Ese umuntu yakibaza uyu Rabib yaba yaganiriye kuri ingingo na Perezida Paul Kagame?